Hi guys, welcome back sa ating channel. Guys, only here in Philippines, 6 o'clock in the evening. Ang moon niya kay murag last quarter. Yung talagsar kay mahitabo ni guys eh. Oh. Ang moon nasa ilalim ug ang stars na isbabaw. Stars ang ato makita pero I think sa akong tan-aw ani murag planeta gyud ni siya guys. Oh, ito lang guys ha. Meron siya guys. Wow! Nice! Only here in Philippines. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nice kayo mong ipakita sa mga guys. Lord. Kita niyo guys? Oh, wow! Ang date ron is March 24, 2023. Wow, guys, oy. March 24, wala na hitabo. Oh, nice kayo. Naanagin siguro ang tanan ani. Only here in Philippines. Yun kay gihimo ang Ginoo guys. Naagin siya pasabot. Pero di lang ta ka-explain, ang Ginoo rin pa-explain ani. Kung unsang pasabot ani guys. Oh, nice kayo until now. Oh, tungod pa gyapon siya guys. Oh, wow, wow, wow. Oh guys. Yay! So, bye guys! Muli nakita rin ako sa langit guys. See you in my next vlog. Bye!